Ćao svima, ja sam Liz i ja sam Australijanka koja se slučajno zaljubila u Srbiji i srpski jezik. Prije mjesec dana odlučila sam da ubrzam učenje jezika i počnem da govorim tečno za 300 dana. I danas je moj update za 50 dana. I evo 5 načina na koje se sam odlučila da poboljšam učenje ovog mjeseca. Ajde! Moj dečko i ja provodimo subotom 1.5 sata. Govorim samo na srpskom. Moj dečko mi kaže da kada govorim srpski zvučim kao da sam progutila neku žabu. Ja mu nisam verovala. Zaljubila u Srbiju. Ljubite se da biste vidjeli kako korak po korak govorim te. Ali sada razumem. Zato pokušavam da popravim to. Zajedno čitamo srpske knjige za djecu i pričamo priče na srpskom. Postoji specifična metoda koju koristimo, a zove se prirodni pristup ili the natural method na engleskom. To je metoda učenja jezika koja vas uči kako da upijete jezik na isti način na koji to dete radi umjesto učenja. Ako ste zainteresovani, evo zaista sjajnog videa koje sam ovdje gledala o tome. U svakom slučaju. Također sam gledala više srpske youtuber, vikendom slušala intervjue i gledala filmove i serije na srpskom. Gledala sam vesti, ali odustala sam, dosadne su. Već slučajno koristim više srpski uzrečica i psovki dok pričam, kao recimo, aj sad, kao znači... U mojem prvom videu pokazala sam vam alatku koju koristim pod nazivom Anki. To je besplatna SRS alatka koja vam pomaže da pobedite svoju krivu zaborava i konsolidujete nove reči u dugoročnu memoriju. Hvala Google Translate. Za ovu alatku sam prvi put saznala u ovoj knjizi Tečni za uvek, Gabriela Vejnera. Toplo poručujem ovu knjigu svim učenicima jezika koji žele da ubrzaju učenje na bilo kom jeziku, ne samo srpski, koji ću staviti dole u link. U mom posljednjem videu sam rekla da sam učila samo po 10 reči dnevno, ali nestrpljiva sam, pa sam povećala na 20. Prošlog mjeseca sam koristila iTalki za časove konversacije od pola sata do sat sa učiteljicima svakoga dana. To je najpristupačniji jezički tutor i pronalazač konversacionog partnera koji sam našla na internetu i dobra je način da se vežba sa nekim ko ima strpljenja i ne grdi vas. Stavit ću i taj link dole. Sad, uz to priključila sam se dnevnoj online učenici gdje učim srpski sa švedskom babicom. Ona je preslatka. Vidi ovo. Komentarisali kako Švedska će imati problem zato što nema policijski čas. Bolje za policijski čas. Da. Ne treba. Ne treba policija. Ne. Samo sranje i kokice. Da. Svi moji časovi su 90% na srpskom. Trenutno imam 4 učitelja. Izračunala sam da imam 6,5 sati razgovora i 5 sata čitanja gramatike i tako dalje. Kad se berem sve zajedno, učim 20 sati nedeljno. Znam, luda sam. Ali iskreno, kada završim sa poslom u 5 popodne, stvarno se radujem času srpskog. Mom domaćem listanju kartica, čitanju knjiga i gledaju srpski filmova. Iskreno, htjela bi da imam više vremena da učim. Osjećam promjenu u sebi. I tek do prošlo 7 nedelja, zamislite šta ću postići za 42. Pitanje dana. Ako vi ste iz Srbije, kažete mi šta da gledam ili čitam sljedeće. I ako učite srpski, recite mi kako vi učite ovaj prilepi jezik. Napišite ispod. Hvala što me pratite putovanju i vidimo se sljedeće nedelje.
Ćao!